Wih, hidupku tombol gede aman. Tombol kecil lampan. Wih, ngomong gede. Aing cepet ya. Dengan preman anu pohon. Rahasia. Belum siap, Lan. Aing enggak. Wih, ada wih. Aing mata kuat mah. Yang maling di dek. Nangan di mana tuh? Di mana sih orang? Ngajajal itu tuh. Golok sia, jeung keris aing. Ih, kalau orang itu dibawa ku aing. Di mana? Deun jauh ku aing. Di belum bak masih ya, Blon. Malam pelak dia belum keris aing. Ang ngamuk kita, ang rungkat jobong di belum mah. Keris mah nu aing, si golok. Ah, golok aing. Iya, kena ngomong keris. Ayolah. Mana? Ke lapangan atau mana bola, orang main bola gitu tah. Ayolah, izinan belum paling sih ya. Atuh sukan beak ditu anu maling naon. Oh nya. Ayo. Jangan ada kena guling. Ya sasi. Oh, angin hujan ya guling. Sia, jalan air. Ang meureun. Alon dangan. Beda tadi. Aing warga anyar ya, Deo. Pantesan yang teknologi ya. Oh, lah. Terima kasih, Dek. Kita pas singkong ya. Heeh, terus ya. Gimana? Woi, Kak. Bukan tempat maling ya, Mas ya, asli itu. Wih, Lu nya, wah si malingnya. macam-macam sih aing maling dah sweater nato. Itu nyawa aing mah. Ih, seru. Oh, seru aja yang Saya maling. nonton sweater na, pas kumaha. Asli dong kita. Asa monan eueuh. Kirim maluan, kirim ayan. Atau ima aing berarti lain maling. Ben sablon meureun sia mah. Oh iya. Beungeut sia di sablon. Beungeut sia hauk. Heuh di ka mana bare? Ka lapangan aing mah, nahan maling. Aing ngilu atuh. Digeulun bae kas butak leutik. Saya bisa teh newakna. Geus ajak belah ajak. Bakal angge nabrakna, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Parah aing ngilu. Dia orang tiba. Tengahnya aing mah. Dan menang mangsakan emang ya. Doangnya itu tuh aja. Wih, tukang ojek. Hei, Wih, mana baik? mana baik dia? Ayo. Bisnis yuk. Bisnis naon? Jadi itu. Anda, aing kepala gelang. Ada yang nungguan dirinya. Jadi baik, bisnis bukan aing kabur ke dia. Oh, aing langsung berangkat. Ajak saya. Oh, aing yang perkenalan aja lumayan ya. Tapi itu bukan susah. Lumayan juga ayam. Menang-menang roti sepot dong, Pak. Ayo. Gerak. Lumayan. Hei, kainan bang. Ya, iya, nyatakan limbah di dia merah jatan teh sih kain. Emang saha? Ih. Mana? Preman yuk. Itu nyaho orang. Mana jatuh. Semoga mah. Ih, Dan gajian. Bukan turun gede. Dan gajian. Turun. Ih. Dan gajian. Aduh. Mana. Oh. Jatuh. Ayo dong yuk tah. Belangsak aman iya, yang penting nyarap. Wis di. Ya. Aduh. Oh, mang lah. Ih, macam Dan gajian. Ya ayang kumaha ya. Dan gajian mang, aduh. Enak nih. Enak nih gua. Kadang capek. Biarin dia. Orang nongkrong lah di dia. Oh, geus nongkrong lah di dia. Kepian. Buang yuk. Boy, ada alatnya. Wih, sekarang yang asik kan non sih dah.
Woi, itu naon itu? Naon? Woi, Palak. mana? Ayo gedung. Gedung. Aduh. Apa tah? Apa tah? Tak apa tah? Bahaya kayo. Woi, lihat ayo. Ayo dong iya, aduh yang penting jaga aku. Jaga naon? Kang bantuan dia tolongan. Oh, benar ya, Mas. Iya. Lagi. Woi, Kang Bilora, Mina. Oh, Mina. Yuk. Iya, Be. Di, pulangan. Lagi. Ayo. Guru di mana sih ya? Kita aja ya. Upai. Kamar upai. Iya. Dah. Ayo lah. Kalau ngomong. Woi. Dengar ya. Kalau ngomong. Tunggu. Atul ya. Coba dilok lagi terus. Iya, biasa aja. Jangan dibayar, Kak. Jadi, tutut. Sedang di mana ya, tutut? Ampun dah, ampun. Betul ya, Mak? Siapa yang betul? Ayo tanya, betul. Lanjutin betul. Ayo betul. Cari Mek. Mana kau? Halo, Maya. Kapok na ya, ha? Baik. Kapok na? Ha? Lu siapa yang ikut kapok? Sakay dia. Ayolah. Udah deh, sekali Demo siya. Ayo. Tenang ya, woi. Kapok-kapok. Kemang-kemang. Gimana usaha? Tadi tukang lima. Ayo siya, Demo. Bola di mana? Di mana? Ada. Di mana? Ayo, apa isa Dirwan? Ada. Terus ya, jurusan. Iya. Woi, naon dibahas ya? Ini dulu tuh panak dia kan, Bro. Kita harus menghilang. Boleh kalah. Mana tuh, kan? Keren tadi mah. Ayo, siap ya. Nges tiluan bareng lah. Ayo, pedang jiji mah. Ye. Gerak deh, ye. 2, 1. Menghilang. Abon. Capek aing. Woi, Mak. Itu kurang naon? Itu. Entar di lubaan aja Mak. Wih, lain deui lah. Bro. Salut. Percuma yang dibanten dengan jengkol. Dikeroyok tiluan mana? Oh. Ang jengkol tadi. Iya, main. Ayo balik yuk. Baik. Bener ini mah.